اوه آسوارên kelha Mîr Hisên Begê dasiniye ku li çerxê 15 hukum li êzdiyan dikir û cihê rûniştina mîrî deverdariya Baedrê û Êsifnê bû. Belê nihab tinê dîwar ji kelha wî mayne û her çende li sala 1898 ev kelhe hat bû nîjenkirin. Belê xul berbefr û baranên 100 salan negirt û nihab tinê cihê wê dihête yasîn wekû kelha Mîrê êzdiyan. Mîratî beriya zêdetirî 700 salan li nava êzdiyan hebûye û heta niha ya berdewam e. Li serdemên kevin Mîr desthelata here bilind bû û her kesê biba Mîr divê ji malbata mîra bîtin û mercên mîratiyê hebin. Belê piştî mirna Mîr Tehsîn Beg, Mîrê êzdiyan û heta niha çi kesan cihê wî negirtiye. Ji ber ku hevrikiyeka bihêz heye, di navbera çend kesan da evên xwe kandîd kirîn ku bibine Mîr. مدویه او خود ناف خود خصافی کن سه چار پنج شش منافسه که تاین بو پست میری و هر کی جی مرجو و پتیویت خوی تاین بله هتانو که مقابن کسی بو کسی تنازل نکریه و هر ماین هر کی بیشت از اون کسی دی چند گیروبت نت برجواندا توا ازدیاده کو چنگوت وقتا کی دا ازدی یت بارودوخه کی گلکی نی باشدا بتریا هتان هو اول نزیکی 5 سال سرفرمان شنگال را درباز بو هتان هو نزیکی 300,000 بترجی یت ناف چادر ادا هرمان میرزابک تمنسیو ایک سالی خو کاندید کریه جبو بیت میر دبیجید او مرجن هر جکویندا لسر هر کسکی هات نساپاندن کو دمه ببا میر لجم من هنه و هرمان دیارتکتن کو ده شواز میراتی گوهریتن و ده کت وکو مرجح ازدیان و بشک دستهلاتا میری ده رادستی خلکی کت. وێت سیستەمێکی نو بۆ ڕابێتەدانان لێک نێزیکردنا بنەماڵە میرە و ئێزدیا وێت بێتەکردن مەجلسێکی ئێزدیا بێتە داناش هەموو پێک هاتت ئێزدیوە تێدا دەوری خۆ بینن مهمە کارێوانژی سەلاحیاتێت میریاتێ بکەونە دەستێ ملەتێ مەداژی ئێزدی چاوەڕێی وێ چەندێتکەن و کەسێک بێتە هەلبژارتن وەکو میر و مەرجن میراتیە لە جەم هەبن داکو بکاریتن بیتن مرجع سرکی جبو ملت ازدیان کاوا عمر دنگ امریکا دشتا موصل